Wengane zakwethu ngiyathemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video. Amaphoyisa acinga owesifazane okhahlela ingane yakhe ayipitshize-ke ngonyawo. Amaphoyisa asegula ecela-ke noma ubani ongaba nolwazi owesifazane obonakala-ke kwividiyo. Ividiyo-ke soyifaka lapha wey'ngane zakwethu-ke ku-WhatsApp. Ngizoyibhala-ke inamba ka-WhatsApp obafisa-ke ukuthi-ke beyibone. Kuthiwa-ke lo wesifazane ubonakala-ke kwividiyo esabalele ezinkundleni zokuxhumana ekhahlela-ke ingane ebuka-ke isasencane kakhulu ayigcobe-ke ngonyawo eyipitshiza. Amagama akhe kaphelele kuthiwa-ke uNtshabise Nhlapho, udabuka-ke eMpumalanga, ukhonjwa-ke eGoli. Ngokuhlala-ke kuthiwa ubengumfundi wesikole-ke seKhukhuna FET College. Ividiyo-ke wey'ngane zakwethu ngizoyifaka-ke lapha-ke ku-WhatsApp. Ngizoyibhala-ke inamba yami ku-WhatsApp lapha-ke kuma-comments okwazi ukuthi-ke niyibone-ke le video wey'ngane zakwethu. Kanti abantu-ke bafoleka nje ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi-ke waze wayesilima-ke, nangomunye uthi-ke le nja-ke idinga ukubulawa nje straight. Wengane zakwethu asihlangane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabanga ngani-ke ngalolu daba.